Mu karere ka Nyamasheke umuturage yabonye grenade mu murima arimo guhingamo. Uwo muturage wo mu karere ka Nyamasheke witwa Sindikubwabo Theodore ufite imyaka 35 yabonye igisasu cyo mu bwoko bwa grenade mu murima we ubwo arimo kwahira ubwatsi bw'inka. Ibi ngibi byabaye ku gatanu tariki ya 15 Gicurasi 2026 bibera mu mudugudu wa Kabukunzi akagari ka Mariba umurenge wa Nyabitekeri. Uyu mugabo yavuze yuko arimo arakoresha ikigorigori aza kubona haturutsemo ikintu kimeze nk'igicupa gishaje gifunitseho ishashe, agize amakenga ahita ahamagara ushinzwe umutekano mu mudugudu. Yagize ati nagiteruye numva kiraremereye mpita nyishyira kure gato ntunganya ubutaka nyirambikaho mpamagara ushinzwe umutekano kugira ngo aze kureba icyo ari cyo. Uwaza rero ko defense wageze bwa mbere asamubwira yuko ari grenade amusaba kutongera kucyegera ahita wuruza ubuyobozi n'inzego z'umutekano. Uwo munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri Harerimana Naftali yavuze yuko inzego z'ibanze zase zifatanya n'inzego zikorera muri uwo murenge zisanga ko ari grenade ishaje. Yavuze yuko yabonetse hahise hazitirwa ndetse hatashyirwaho uburinzi kugira ngo hatagira uyegera mbere yuko inzego zibishinzwe ziyakura. Ubwo yasobanuraga impamvu ibisasu nk'ibi ngibi bikunze kugaragara muri kano gace, yavuze yuko kano gace kahoze kitwa zone Turquoise ndetse kakaba karanyurwagamo n'ingabo zahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uwo muvugizi wungirije wa RDF Lieutenant Colonel Simone Kabera yasabye abaturage kujya bihutira gutanga amakuru igihe babonye ibintu bakeka yuko ari ibisasu cyangwa se biturika. Ati umuturage wese ubonye ikintu akeka yuko ari igisasu asaba kutagikoraho, kutagikubita cyangwa se kucyegera, ahubwo agahita amenyesha inzego z'umutekano. Ngaye nguko rero kino gisasu baje kugitegura ndetse bagitegura neza nabo gihitanye. Mbabwira ni ingurabere mu karere ka Nyamasheke naho nyiracyari mwe Nyabari Obedi. Iyi ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.